Watindira mwithikise likana masasi mavika ni tulika Muundani tukaima ila nema mwithikiza ni kuya nima Kitumi ndene wa kitungu cha Uimi Kitumi va mitambo ni za Athiani FM waza wito vina wito wena kwa Javis kemoyo wanzi wakalika na mwithikisia kutuoti ya ndine wa page ya Facebook ila ni Athiani FM iPhone waza wito vina wito na ndine wa YouTube mwithikisia umake sure ni wa subscribe ila ni Athiani FM SMS line mwithikisia ni ina ile kenda ile ina ile kenda ile ikana mwithikise kana ai minimo kete ni makethe mabetange memba sio Muundani mabetange sindu ndaso mwithikise mana bande Muundani na yu mayambe ya Kuseuvya Muunda yo mwithikise ni kenda mawande ingi ndini wa mbwengi yukite no mwithikise ni kuya kana nenda tuemene maje Kitumi nina mutaalamu nani wa omundi ulangwenda autethesie ziulwa undu twa mwithikise Kuseuvya Muunda waku ni kenda ndini wa ni mayukite autethesie ukwate nima ila ilite na ngethela ilite karibu sana mitamboni ya DNFM kwa isete kwa masitwa nitawa Ruth wa Mutesia ni shirika litawa Biovision Africa Trust ila twibaka rutumani nitwithi twe no teithuthia kondu wanima na nima ya kila kitu leo nithitu twimathuthia muno no ndwa kwithiwa muimi ni wenda kwikala sasio ndea boni na ena mbesa muko na kiuni chonga bana ito no nene nenda kwasia ebindani tayu at the moment kana ndatika nino IMU on then mekumya le Muundani na ila mekumya le Muundani ndinena umundi nenda kwasia kana ainge mamo ni maumisye mboso Muundani na nondo yu ne binda ya kosa ebuso yako Kuseuvya Muunda yitu nienda kwasia kana mwemi wonde ulaumisye mboso Muundani ni wailete kumana kana palabe mboso ni wailete kubaseuvya twetelete kumya mbemba yi si Muundani nikwirwa yo ebinda no ni twendete ebindani ya kumya ole uonde Muundani teti yali manga teti yali makwase tenze binda ila yukite ila unena yolwa Kuseuvya Muunda wa una bandi we nena yolwa Kuseuvya ta omuunda osoba gwata mwemi maybe kuja makuvya osoba gwata na ile Kuseuvya ta eda na bandite mboso na ile Kuseuvya ta eda ni kusimbola na ile simbola ni maondo mekwa na ile kudambini wa mudango sio apanike ndoke na noteli ni kodi yeseo nienda kwasia ila ngunena yolwa Kuseuvya Muunda ni kwithi wa mbwa ni nawite mbinge na kwina liyali mwemi ni wailete kwamba kudata yake na betade ya we gota go ukombanisia abantu umbanisia okumbe inzi neke nundu wakwili wali yali wanina kombanisia ko oba umbanitie witha watungia muranga wako watungia uno muranga nundu the yali yamina ko yesio kali katwika mbonea nichata ati ile muranga nikenda witi chao mumea ula wikuba na indi ba uwa betanga the yali nabo wisio ka wiki ata ubaime ni kutengemea wiki imani kana wibandu tambalale taba ni kwithi wandu makimani matumia sita na ito alati ku itheo nititumia milau na tamina utumia milau ende Kuseuvya sindu ila tasia nuto na utumia o technology ila wa mwene wikondela ni kubanda nayo either ba yabe imboso wa kwithi watasia ni tike kindu ti ukita crop rotation pa ube imboso ubande mbemba nundu mboso ni siadi ya kila tikita nitrogen fixing mudanga uno we kibaruka ukaongelwa mudangani ni mboso kuita matu na root nodules nundu emithira ikuite kindu tikita nitrogen fixing nodules bacteria na ila wongela wabanda ba ube pe mboso with ya liwa kuwea na wina kuya ni gula uyani kwa uni wailete kumana bani Kuseuvya zani ikianza ipiti kana ni Kuseuvya double dark bed kana ni kita utama itumu na endi nudi tuye ando ya wewe wandu mwini wake wa space ndwane na busi ya tiani na kunenda kanecha ni nyawo sietu kingweto ni Uimi ula wekwe nikendo kethia eda ni waima okasiloka nini ni wakwatangela kasiloni kauka kwa ile za Uimi yusi ndisu asietu ni nyawo kwangeleka nyene ngona ba muthanga umbetwe gumbu yini siku zeta wizo umbetwe gumbu ingine udio kethia nwange matebete meta andi magutemete zindu zidu embezi ni nyawo ni sawa isu ni sote kama Uimi aila kuima automate
isu ni so technology ila si o ndo wa kwithiwa yuti yange wa ya climate change na climate change is real tie yange wesu ya kutumia double duck beds kana nzai pits kana ringes ota 8 meter ringe ya kubanda kwa se ya kubanda manga ya kubanda malu or root tubers tibanda na ringe ukedia woma ila siza yani kila tubanda tichunye mudangani tamutunda tasi ota yanga kana kutungu kana elu kiu ni sio tasi anitumbe ringes yute ewene na sio double duck beds double duck beds winza mita umwe twasi itambya rimwe kuthi nandi ukenza buti ile mudanga wa buti umwe kana top soil tukombote na ba yandi subsoil ukatona na uma ukilete mabali na ukilasia usiokete netina niki nundu wa kwithiwa baya tikwenda kubakinanga kana tikwenda kulata nundu wa kwithiwa etha ni wenza mudhango wa topsoil ombi yote ni wabula na sia ukatungia ba na indi wasa ni ulawe mwene wikwe na pa katika tititi ya kasilaka kutisiana nundu wa kwithiwa ela ukuangalia yako kesilaba ya ela wikwimi okesilaba ya iloke dokesilaba ute nikenda ndukalate keu ni chote kita double duck bed na ni kutengemea kwa kumudhangani uiliata nizumba etha nizumba wailite either we raised up etha no mutune wailite either we raised up lakini timu no watu wa kibukika timbie sana ngemelea ya na kiucho ndeti kanundu wa kuconserve kiwu kuconserve nutrients sio ndesi siba na yon site tenzali mea 3 by 3 feet na ulikune utile otondu teka baya kwa double duck beds na sio tebula na sio umudanga wa ndase kamika mwe na kamika mwe kambolea kamika mwe kamudanga na titongi yo na yo imayu ya 3 by 3 feet odi banda mbemba kenda kwa unenda kwa asia maimasu wo nde isu no technology la yokita nundu wa kwithiwa ko 7 ya bendukie na tiwa nitibenduke nebi na ta leo benduka nebi tiko kilao mundu sio bagwa kwenza maimasu nindo bango kagethia ni na muunda munene dio ni na muunda munene na nenda kwima maybe ni mana mulao na ni saikata ni maimao nde maimamo nda si mwingine naye kata itatu kanaye kata ina kweli ngenza maimamo nde na etha yunde mba kwenza maima na ilo kutumia nzeli kundi no kuprepare muunda wako nienda kwa asia kana nima iya wimyu wa kisasa yenda okabola lusemba itaba ndutabaji mwe ukesa umini utaba ombola nikenda wise umina etha ni sani nya isio wambiana kisiko kimwe cha keli cha katatu nikenda wise umini unenda kwa asia wailite kwambia ovanini vanini usongete sisoni ukatema ukabikovana sisoni lengi ukatema ukabikovana nundu kicho nde kiendo mbesa na utana mbesa ndubikia kuisa kwenza mundo suonde ukamina ndatikani mwe kana sisoni kwa sisoni wasonga wabika baya na uo uka kumotivate kana uka udhuthia nundu wa kwithu wakera ila witha wene ukethia hai kaike kanine kio kaingetha makasia ni na maimo uku uimio mundu imo kesa ethia muiwa timana kuya ndwangi na kwati woneke ukethi ya mundu aimite luo kila nesa na nibiti ya kutindabu uyewa nita maimo nita wekie na mundu wake raba thei yasia nita niyo iwe munda unengwele munda ima technology ila ya elite kana iba wimula wa elite nundu wakwithi wa wale ya kuseuvya munda waku tene wale ya kuima wale ya kuikia munda waku nduketele wise kuketha kindu ukiloba thei kuya ndo methi twe etha ni meusovya mothanga mamina kumia liwo we mundani ukona momba nyama butio na makombania na mayikwache mwaki ni disadvantages siko kana no sio muimi kwitha ikito kwache mwaki mabutia su na ni maudhuota mekwala moka mothangani muimi yakwache etha meko akwache mabuti nienda kwa asia etha be umweju ombene kana ombethukesi keuwika ni kindu kila kitailite aingine mo kila makasia nebebya nikenda withi nditono ni songo yosu nimbolea ngai yombie kila kindu chonde na kitumi chache ila womba ni sia songo yosu vau
na waongelo mabuthi angibu mami na kwa matwika mbolea kwa wila wabibya wabibyo dwi wabibyo dwi kwa saila womba nya mabuti maku na uthetikisia okaluka nini mabumbu na wamina kwitikisia kiwu kiasi na etha wina mu itikisia obuno itikisia kiwu witha wothothea makwe mituki kana moe mituki na indi muthwa na gwo numa na babe kindu cha wiyo niguo wailite okutilangila sindu isu igatwika mbolea kwa hiyo amina Kuseuvya muunda waku ndukatinda ukuita makunia umali hapana ona etha no mbemba uketha na cia mbemba nacio ndukaumia mabia onde niki ni kwithiwa ni muthanga wiawa niguo tubunacia o tondu kibeti kiita ba mwana na kikabyubigwa cha mina kuthiumo no gwo tailite kubyubisa muthanga witu niki ni kwithiwa muthango ila taumia leu wasia uku umundi ningwikunie kopi niki nundu nimbunie ngethie makunia 20 ngethie makunia 3 mamboso we tie muthanga waku wina kingano kunene woni wailite kwikulia kubicha ya ni kana ata na muthango wakwa nikenda season yesu ingiyukite umbike oto kila mundu no wenda abuni na ubuni omutu waku no ubuni ko nenda kwasia tilama bya utie nondo stamp ila watia bauya ebya ila wikwisa kubanda mbemba ingi yeumbe yekethi wana kindu chako ya chambe na stamp yesu watiabu no leu watia muthanga wako kwa utikabetanga ikila kindu chonde tesi aserikati ya muthanga leu mwimi no kwikulia maundu acio nthe watalanya ni maundu ta meku kana ni maundu ta meku na ni mawasira meku mwimi otono kuma namo amakwika maundu acio aweta na niki mwimi wailo zingatia akika maundu acio aweta nenda kwasia chambe etha ni wasio mwimi ni wasia nundu wa kwa umani na ila wasia umani tasia bauni bo wailianzia na ila tanena nitike una wati yanzi Yesu mitalatala ni ukila ona kindu ukasia uo undu wanena wa kaino uo wisita umbukibya ndona kuikata yutaketi unena cha climate change is real we wane uime muimile ula wailite tu wakumba rinjis ukabanda makwasi ukabanda manga ini sindu ni mwetasi yani opportunity crops nondo wale ukadambemba ikwasi ndu ile yauke yanga ndu ile yauke na ila waketha sindu isu ni weke ambesa mubukono na ila womba era ni register yi na ni watema double dark beds ndu ile ya kuketha niki mbembe su ya double dark bed kana mbemba ibanditwe na zaipi yuka kuma na yuka utie niki nundu pa upena kindu kikwitwa pena moisture content ila ya ilite na pena leu ula waniye kwa chao kwa leu kwa mumea wako ulo bandite kunenda kwasia nikenda withie ndu na kwata wasio ndukabibye makusa mako ndabi umbania na etha winanza ipitita isu iki about a mulch nundu mulch isu ikabenduka withie ni yongelo no muthangani wako na muthanga wako ndulekanya withie kila chonde wabanda bukiendete nesa mi kiwili nywane sana liwili osa nesa kwa umumea wako na uo ila uite nesa ukethia mbolea yivo mumea wako without liwa mbolea no tondu wona mundu muima without muthanga withanga na mwimi no kwikulia pe mwimi kwikulia dila wenza muthango ni wange wala muthanga ne mubyo no waile kweko kambo boa zile muthemba tosu ila wa prepare muthanga waku nitomia mabiala me Muunda nitomia mbozo ila si Muunda ni ani no kai na prepare ni na simbula na ilo banda immediately kana ile kwete levi tadianata nikenda uzekeria ni na banda memba yakwa kana na banda mbozo yakwa kana banda mumela ugwendo banda bo no zeka nesa nienda kwasia ila wasimbulia Muunda wako ni wailite kunenga Muunda wako ta wiki ta itatu lakini yune wese netutona kokilia nelambuya njuka yumbuya yoka ya kolia wevanda lakini etha nitatwase ni binda ya dhana wailete kuonenga sumu hata itatu wainenga sumu hata itatu ni kwatia witha wo kilania etha be mitutu matumbi ala mebuna metutu makabya kendo tikita solarization withia matumbi ala mebune mabya no wa mina wiki isu itatu uisoko yokela nyenge yakeana yakele matumbi ala ngi meinde mayoka bayo luna mama yikata maibya mayalika withia muthanga wako ndwe na mitutu ko nenda kwasia kila mundu umbethukesi no lombene ni wailite kumanakana muthanga
niwo kila kitu maatibuna na niwo nya wito nundu muthanga otebo tibo na niwo tuma yani ukwata kila wene na niwo tuma ukwata kila wene na kila wetelete pe muimi utona kwikulia ati twimite kisione kimwe ena muimi munana kana mutoi wakwa ni mite na gisione kimwe na mbemba cia mutoi wakwa thani mbemba kwangelekanyo inethi yesinzi yombe wasiako maubalu kwazu maeta wene chao na muimi usu eleveka nienda kwasia mekwo na ondi thiuka no na okedicha mudembosu nundo nititona ida ni bakene ni naku twatilanywa no kasila okala kama we kona kakangali no thithi aiwe ndwina kindu na kwa hapa kwa nina kindu niki nundu wa kwithiwa pe andu matabawa na makewa na pe andu ange atulu mundu utabawa ni mutulu keliko na ni mutulu moko na ni mutulu kokela kwa uyiwe wo wiliende etelete sioke ikoka lakini otinda mundani ono tumanu wake we ni wa wisao kila na kindu kwa une kutengemea uwiva ukwatie kindu aimite muimile wiva na kya wingale aimite muimile wiva mtu anakuka mundani no kasi ikwato otinda mundani ni vita sinisuya mara Tangania na nganyosu uthidi yawe ni wakwatie kila wenda atinda bunondo ila weki ya undu matinda luka ngainda ka usonocha ngainda sawa kusonocha nena kunenge mwana ndeka ile itatu unena muimi wiva yo kuseisi no kwedukisi utumwa na kinito yake ya mudia ningwenda kunena na muimi ula umbithukisi na muimi ula umbe undu mwe nienda kwasia matukwa tene kweyawa mundu mwe au nika niba lakini yu andu ni moibie mati na kukila mundu akamana ni ukila nime nundu bunobo wikwati wako yu mundu ulote ukila alike muundani we nukwentela bathei na wetela bathei no utwika kingei utwike nuo ka tuthina cia kunienda kwasia kila mundu ekebiti palo kwete kwatabu etha ni muundani kuwa kathungi kibeti kimwe cha kwito cha kuwa kathungi kwa cha na njioni o kathungi cha thikiketa ba na bo wita waweta ba uketa baya inazinza ngwaita uita kinzet nitona icha weta ba uketa ba nikendela mulau withiu obula nilie bolesu ko kibeti cha kuwa kathungi kwa cha na wiyo kwacha na wiyo na kibeti kile na ya wana chai kiko kwa nienda kwasia we wina bina ukakua o kamika mwe kwacha kamika nge njioni muthanga waku withi wa wino ula wailite na ndu sako kila muli wailite ko kila na lu noke tia liambesa azani malikanye mitambo ni tino mitambo ni mwina Ruth wa mutisia kuma Biovision Africa Trust ni muthuria nikenda mwende na utwithikisia na indi mwatwithikisia muthika undu tikuweta asani muthikisia kiki nukia cha we Kitumi mitambo ni za Athiani FM wa sauti vinaito kila mudna kila vina muthikisa ni kuya kana twime ni maji Kitumi ni maji tutete jita ene ni muthikisa di saukuna ene na ukemudhikeza tu atiendi na page ta Facebook ila ni Athiani FM wa sauti vinaito na muthikisa ili kandini wa channel kita cha YouTube kila ni Athiani FM muthikisa make sure no subscribe na ushare ni kana muthikisa andu wainge mande na ukwata uvo muthikisa musio tuende na unaicha muthikisa wa unenge muimi na mwene ndikela cha ile mitambo ni za number 1 mitambo ni za Athiani FM kingi takicha Uimi Kitumi twithiani wa gatano nyene tawajaviske moyo na ni wanzio ka